Po svom osnivanju, Fenek je bio muški manastir, a do Drugog svetskog rata ženski. U njemu je do 2006. godine boravilo žensko monaštvo. Od 3 starije monahinje jedna se upokojila, a preostale 2 raspoređene su u druge manastire. Odlukom nadležnih episkopa u Fenek je sredinom 2006. došlo novo muško monaštvo. Bratstvo manastira Fenek trenutno broji 8 članova, od toga 2 monaha i 6 iskušenika. Držimo jednu staru tradiciju koju smo nasledili sa Kosova iz manastira Dečana, da se liturgija služi svakodnevno. Na tim liturgijama obično prisustvujemo samo mi, članovi bratstva i još po neko ako dođe, dok nedeljom služi liturgija na kojoj prisustuje veliki broj ljudi i mogu da kažem da smo jedan od najposjećenijih manastira u Srbiji možda na nedeljnoj liturgiji. Starešina manastira iguman Makarije proveo nas je kroz manastirski kompleks. Kompleks manastira Fenek se sadrži od glavne crkve, od male crkve, odnosno kapelice, manastirskog konaka i još nekoliko zgrada koje su samo improvizovane. Nisu prave zgrade, znači koje su zidane, već tako neka improvizacija, kao što je trem, tu nam je letnja kuhinja i tako. Na samom ulazu u konak nalazi se prodavnica suvenira. Osim u molbi i liturgiji, monasi vreme provode izrađujući ikone i suvenire koje ovde prodaju. U manastiru imamo razna poslušanja i na njima proizvodimo razne stvari kao što su ikone. Onda pečemo rakiju i pakujemo. Pravimo džem, slatko i razne još neke stvari. U okviru velikog plastenika monasi gaje zelenu salatu, krastavce i paradajz. Proizvode zimnicu, vino i rakiju, pokušavajući da od manastira naprave samoodrživu ekonomiju. Manastir ima neke, da kažemo, male donacije od vernog naroda. Još poneko danas nešto priloži, kao što je recimo veliki priložnik, jedan brat, neću da kažem ko je, on nam je finansirao izgradnju zida oko manastira. Ove i prošle godine smo uspjeli da sagradimo zid oko manastira sa 2 strane. Zahvaljujući njemu. To je velika njegov veliki prilog i velika investicija koja je urađena u manastiru. Iako je Fenek pre Drugog svetskog rata u svom posjedu imao oko 600 hektara zemlje, nakon nacionalizacije imovine manastiru je ostalo samo 10 hektara. Zemlja se danas vredno obrađuje. Ovog proleća zasađena je i vinova loza, od koje će za 3 godine iguman Makarije praviti vino po svom receptu. A mogu da napomenem i još nešto, da smo ovog proleća uspjeli da zasadimo vinograd. Na 1,5 hektar zemlje, oko 4.500 čokota. I od toga planiramo da u buduće imamo neki prihod ozbiljniji, time što ćemo tu da beremo grožđe, da pravimo vino i da to prodajemo.